Habari, amakuru, habari yako ya dini ya Islam. Bana na Sharia TV ubashe kumenya amakuru avugwa mu idini ya Islam. Reka ngusuhuze nguha ikaze kuri Sharia TV nkubwira ni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wowe rero uri ku migabane igiye itandukanye namwe muri mu gihugu cy'u Rwanda, abari mu majyepfo, abari mu majyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba no mu mujyi wa Kigali. Warakoze cyane weho wakanze subscribe kuri Sharia TV kugira ngo ujye ubasha kumenya amakuru agiye atandukanye ya hano imbere mu gihugu ku idini ya Islam. Rero ngewe urimo kumva ni Ismail Bunimus, iyi ni Sharia TV. Uyu munsi tariki ya 11 rero amakuru mbazaniye na amakuru y'inteko y'ihuriro ry'abashehe mu Rwanda yateranye kugira ngo hatoranywemo abagomba kuba abakandida mu myanya igiye itandukanye mu muryango w'abayisilamu mu Rwanda RMC. Inama rero yateraniye ahatamenyerewe kubera ko tuzi neza ko abashehe cyangwa se ihuriro ryabo icyicaro cyabo kiri kuri Masjid Al-Hidayah, ni hari amajengo, akaba rero ariho icyicaro cya Majlis Shuyukh giherereye. Ariko uyu munsi kubitamenyerewe aba bashehe cyangwa se iri huriro ry'abashehe ryateraniye kuri Masjid Ar-Rayyan. Abakandida rero batoranijwe mu myanya igiye itandukanye nk'uko byagiye bitangazwa, nk'uko gahunda ziteganijwe muri aya matora y'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda. Ku mwanya wa nyakubahwa mufti w'u Rwanda hari abakandida babiri bahatanye, hariho Sheikh Sindayigaya Musa, hakaba hariho na Sheikh Hitimana Salim. Uyu rero Salim akaba ari nawe kuri ubu wari mufti w'u Rwanda. Naho ku mwanya w'umujyi wa Kigali hariho Sheikh Mashaka Ali, akaba visi ari Maniriho Ismail. Ku mwanya rero wa imamu w'akarere ka Gasabo hariho Sheikh Kubwimana Idi, akaba yungirijwe na Sheikh Habarurema Musa. Kubwimana Idi rero niwe wari imam w'umusigiti wa Onatracom. Ese ninde waba wagiye muri izi nshingano zo kuba imamu w'umusigiti wa Onatracom nyuma yuko Sheikh Kubwimana Idi atanzwemo nk'umukandida ugomba kuzayobora akarere ka Gasabo? Mu karere ka Nyarugenge rero imamu w'akarere ka Nyarugenge ni Hategekimana Ibrahim, akaba yungirijwe na visi Binego Hashim. Binego Hashim rero akaba yari imam wa Majengu. Ese kuri uyu mwanya wa imam wa Majengu, kugira ngo abayisilamu basigarane ukomeza kubayobora mu masengesho, ninde wabagiye kuri uyu mwanya Binego Hashim yararimo? Mu karere ka Kicukiro imamu w'akarere ka Kicukiro watanzwe nk'umukandida ni Afrika Muhammad, akaba yungirijwe na Shimimana Rajab. Aba rero nibo bakandida ku myanya y'uturere ndetse n'umujyi wa Kigali batanzwe. Saba gusa rero batanzwe ku mwanya ushinzwe dawa. Ku mwanya ushinzwe dawa hariho uwitwa Sheikh Dawid cyangwa se Sheikh Daudi, akaba rero yari imamu w'umujyi wa Kigali, akaba rero atatanzwe mu bakandida bagomba kongera kuba imamu w'umujyi wa Kigali, ahubwo akaba yatanzwe nk'umukandida ugomba kuba ushinzwe dawa ku rwego rw'umuryango RMC. Naho Kadhi akaba rero ari uwari uriho, akaba ari Segisekure Ibrahim, akaba ari rero ku rwego rw'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda, akaba yagumye ku mwanya yari ariho nka Kadhi, akaba ari Segisekure Ibrahim. Binego Hashim wari imamu w'umusigiti wa Majengo rero nk'uko biteganijwe akaba agomba gusimburwa na Sheikh Nasor
akaba rero ari ugomba gufata inshingano nka imamu w'umusigiti wa Majengo, nkaho ugomba gufata inshingano kubw'Imana Idi yarariho nka imam wa Unatracom. Inshingano ze zahawe cyangwa se zigomba guhabwa uwitwa Sheikh Abubakar, akaba ariwe ugomba kuba imamu wa Majengo. Naho ku musigiti wo mu mujyi haracyariho uwari uriho akaba ari Sheikh Murara Ismail. Nguko rero ibyavuye mu ihuriro ry'abashehe. Abayisilamu rero bakaba bari bafite amatsiko agiye atandukanye kugira ngo bamenye uko byagenze bw'idini ya Isilamu umunsi urangiye n'abakandida bashyizweho bagomba kubahagararira n'abayobozi babo muri biro national ndetse y'ubumenyi bw'idini ya Isilamu. Sharia TV rero tuzakomeza kubakurikiranira kugira ngo tubagezeho gahunda zose uko ziteganijwe kugeza tugeze finali hatowe mufti w'u Rwanda tumenye uwo ari we. Turabashishikariza gukomeza gukanda subscribe, share and comment kugira ngo mujye mubasha kubona ibiganiro byacu ako kanya, kandi muri abakunzi bacu bakadasohoka. Uwiteka Imana akomeze ababungabunge kandi abahe ubuzima bwiza kandi aduhe gutahiriza umugozi umwe nk'abayisilamu mu Rwanda. Iyi yari Sharia TV rero, tukaba twari turi kubagezaho ibyavuye mu ihuriro cyangwa se mu nteko rusange y'abasheikh muri Majlisi Shuyukh. Ni amakuru rero twashakishije hirya no hino kubera ko abafite mu nshingano bakabaye baduha amakuru batayaduhaye, ariko nka Sharia TV mu bucukumbuzi tukaba rero twagerageje kubashakira amakuru kugira ngo mubashe kubona, mubashe no kumenya abakandida bagomba kuduhagararira ku rwego rw'umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda RMC mu myanya igiye itandukanye. Uwiteka akomeze abane namwe, akiri umugisha mu byanyu n'abanyu, kandi abahe kunezerwa aho muherereye. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.